Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puaba Syedalun Ban Bandung. Tulung pesampo siat dan tulung tanyong siat. Tulung pesampo videonya ke Simran, tulung share siat. Nyan maksud lun yu pesampo dan yu jawab siat bak Simran. Berusaha natruh ale ya bui tugut. Sonan yan Menteri Agama. Yang berusaha natruh Menteri Agama kenan waceh. Pu Menteri Agama pu Menteri Agama Islam, pu Menteri Agama Nasrani. Hana jelah Hana jelah nya urung katanya waceh. Leh pu agama nam dah pu pi. Tapi dalam truh Menteri Agamanya berusaha Simran termasuk jak sambut lah. Ya, rakan, si Imran Pasir yang mata saruk, yang akai saruk, ati buduk ya. Yang najih yang sambut Menteri Agama Nasrani ya. Sonan na pulih tu sonam ti bui tugut yan. Oka si Imran Pasir. Kiban Imran Pasir, memang drog lagi bodyguard dah. Asai troh kaplat dari Jawa. Asai troh huru musyrikin, murtadin, cibagah nakah Imran Pasir. Kau tak kepegodrok lagi lumo kakah Imran. Pulse saya kap lung yang kekah Imran Pasir. Mata ke saruk, akai ke saruk, ati ketiga buduk. Yang tolong share siatnya videonya ke Imran Pasir pubut berusaha. Olehnya minggu yang kau ikut jina dijak lom. Ba anggota DPR RA leh menang ke pokok ji. Termasuk saya pasenya termasuk naruh Simran. Yang padung muro berosanya nama. Padung muro yang kau likutnya Menteri Hewan. Yang urung Aceh katanya ci urung lampaseh menang ke. Ya menteri yang nam dah pu menteri agama Islam, agama Nasrani sangkon menteri agama Islam. Mana tuh bui tugut pi di pumulia pi urung lagi nya kon dicok ditipai peleuh deh ulaut hijau kon gede. Sayang tak? Cukup berat sayang. Kau berat sayang. Oh tak pegah na lagi sang kau busi, hotel busi pegahnya. Lagi sang cik kau busi, hotel busi pegahnya sedam tua. Nyo tolong share siat videonya. Imran Pasir pu lagi kita dipegadroi lagi saya lagi. Pu saya paju bangke Imran nyan memang. Ho yang na bangke kenan naji. Terpegot film India nyempatnya na tengok telefon. Hana mau hobal. Nacan sakit ulai awak sabting. Hai Syedalun, kepada Syedalun Bandung. Babusi malam bino malam babusi bino jadi tolong cok share video lun biat tolong upload tolong share dengan si Imran Pasir dia jih baik di pegodoi lagi ase pajuh bangki pat yang na bangki ase nyan dijak yang ase mat radio nyan Ho yang na bangke kenan dia yang saya tebar fitnah ya saya mata saruk ya. Saya tebar fitnah. Ketat gai tebar fitnah hawa macam wate tenyong tipu yang berat mai haji je. Tiga tau belang gila. Tiga tam ni tam bak capai peng ini. Nyacan nak ku ikat bak gede nyan pu kat bo ku bak gede je ku pi we thai nan. Chan ku preh tempat je ku pi timpang put ina mana ku tebu. Nak tebu le tempat. Belum bertempo dia Syedalun bah. Syedalun yang bahagia. Teman je ci Imran lun termasuk salut ke beliau nyan. Kenapa kon? Kena ditempegot video saboh ke si Sukma. Bapi mata menang ni dia ke. Bapi mata saruk ji. Akai saruk yang namun nilung salut kucit keji. Kerana ditem pegok video saboh ke si Sukma. PKI lah nak tilah.
bijih si tu si Soekarno. PKI laknatilah Soekarno. Terima kasih Imran. Gentle Imran. Salut. Nyan menalah. Nyan tolong bersampo Imran. Tolong bersampo cik bak ulama. Jadi you tanggapi saboh video ke si Sukma. Bijih PKI nyan anak Soekarno. Tolong you jawab saboh video bak ulama. Yang ulama yang dro-dro ke Sanjung hai Imran, ulama yang dong-dong mak pintu penguasa yang kerja ke alai rumah. Nah sebagian ulama yang you pilih Jokowi, nah sebagian ulama you pilih Prabowo. Jadi di antara dua buah kelompoknya Imran, tolong pesampo siat you tanggapi video bijih PKI si Sukmawati yang telah menghina, yang telah melecehkan Nabi Muhammad. Bertanya Imran, tolong you jawab sabuh video. Tolong you jawab sabuh video. Tolong you perut sabuh video Imran pasai. Yo kenyo yang pelai busi pesampo Imran. Lun salut kekah Imran, bapikah kabar fitnah hadih lun, bapikah kaduduh lun macam-macam, hana pupur namun lun termasuk salut ke drog. Karena ketim perut video ke si Sukma. Kafe laknatilah PKI berhala bijih Soekarno. Terima kasih Imran. Tapi ada menjut baik li ke perut drog ke lagi asih mudah hai Imran hai. Nah, baik li ke perut drog ke lagi asih mudah. Tiga go drog napak dah pakai. Tiga go memang lagi bui sama rantai kah tiga go ke perut drog. Kan kalinya na. Kalinya ke Imran kan? Menyo hanjir ke bui. Menyo hanjir ke he mana kah kalinya Imran? Jit ke bui. Tom rantai. Karena dro ke berat hat memang. Berat hat dalam bingkai Ibu Pertiwi Imran patih. Cukup berat. Hai Imran. Baik dengar hak kabar fitnah Imran ber. Okey Imran, nyo boleh solusi dua tu. Tak pegah apa, tapi baiklah. Baiklah waktu tak pegah apa tak record. Baik lagi kali phone punca. Tak pegah apa dua tu ke pegah nak record. Lun tanyong berdemi Allah gua nak record. Ternyata pada murah menjelang ke terbit ba YouTube ai palih gila. Bit kah haram jadah memang katim sebut nan Allah. Oleh yang kepebut-but kesalahan lam nauzubillah min zalik. Memangkah kurang aja Imran? Kurang dekat aja kah Imran? Beta perah ke manusia ke Allah mentom ketim sumpah. Tapi ibut ke pebut. Nauzubillah min zalik. Kaduh memang urung zalim lagi-lagi kah Imran? Urung yang kabila-bila lekah yang memandung urung zalim. Urung kabih murtad dum. Hana lun moyang lun perah banyo Imran bapi lun kem yang serius tetap serius apa yang lun perahnya. Berat ka menzalimi. Betul-betul kabila berarti ada buat kezaliman. Hana kapuka mata. Mata kapuka Imran. Binyo mata ketaruk kapuka lagi nyo begot. Begot terang kakalon. Pubut yang terjadi di Aceh. Kiban ka menzalimi ada bangsa Aceh. Kiban ka hancur generasi Aceh. Kiban ka rusak agama apa tu Allah di Seramo Mekah. Nak kesadari Imran, tolong pesampo siat bak gurekah tiga tu lon ulang. You jawab video saboh, you tanggapi saboh video ke si Sukmawati. Anu si Soekarno putri yan, you tanggapi saboh. Menyohana ditanggapi, ku tenak mai kalinya babeh long ku tenak. Kalinya kutut tilu menyohana dijut jauh saboh video le ulama wakah. Lun pegahnya. Menyohana ditanggapi saboh video le antara ulama-ulama Aceh yang kadong-dong bak pintu penguasa ya. Usut mai ubena kalinya ulama-ulama su yang kadong-dong bak pintu penguasa. Kugah long kalinya. Lebih gasa ni bak yang berkon gasa. Pu yang lun pegahnya. Han patih nak kalon jut. Yang berkon hana tat gasa tapi kalinya lebih gasa lom menyohana jawaban sabuh video ke si Sukma.